Hello, Tuni KUKI News in Vazosi, na bonza lem na hevin. Mi tampin in a lungim piu ahila vaile, mi tampin in a hilzing. Na, Manipur CM le, KUKI Zou Council leader ho kimuto na tsunga. Mi tampin itabang tu ahin saydem ahila vaile. Ipilang panga ahong kihoto divem tihi mizaw sin in a hilzing ahi in. Hichi dungzuya chutuni ahi kiho na ahi itabang thu asaywa ahi ilawa hile akiho zowa kejet sin ipiesaya Mite leader pa CM pa hin itabang thu phon ho aneya pi ho hi ihet team na divin hin say hoitin mi tampi hin hichi Manipur CM pa to KUKI Zou CSO ho kiho to na ahi ichan ham khana eng sit na zong hi tampi aneo ahi in tangkhul ho ahi win lamza thang party ahi in aban le meitei ho ahi win ichan ham khana hi tu chunga KUKI Zou Council in Manipur CM hinga anop no ma thu asay na ho ahi lawai le ama ho dei banga vai ahop na chungo wahi Mite CSO izat ham khat nin zong alung kim lo naw aphon wa hin aji chu Manipur CM khat kahi kiti a igam sunga CSO ho khat jing zong hita hi igam sunga ki ko lawa munchoma ki mupi kiti ho hi CM khat to KZC ho level chu ki bang hitam ti ho chan ge ya jong hi mi tampin thu zat zat seya jong hi mo a hi in chule interview ki bol na a lamza thangin athu sei jong chu imu so ke wa hin lamza thang hi amasa apana ka sei ta in ilam kai ho expose a bol na ho hi alhang pi a di nante a hin la KUKI chate a dinga the way forward ti chu imasangova phatchom na ding khan to machal na dinga hi ama hin lung agel poi KUKI su mang theina ding KUKI lhah sap theina ding KUKI hi I atila aboy theidem ti pa hi lungel ne ya na tong ahi hiji chun ama thu seila a hi 70% tabang hi adi longen ahi in 30% tabang inam lam kai ho hi hen inam sunga leader ho ahin dem jin ho wang hi adi phabe pi aseido ji ahin la adang atam zo pi hi ta san thei ahi poi ti chu anaki phong jing ahi in tuni a hichiwa aman Facebook ho a post ahin bol na a jong chu event na hi le lamka a jong tuni mama a jong chu I chanam khat boina a umi ti ho jong hi mo a hi in KZC ho CM khat to aga ki mu to je a KUKI CM hitam ti to banga hi lungel ne yowa hita chu mi izan ham khat hi lung hanga KZC leader pu henlen thang target na pangloi zong hi kit a hi hi chi ho a zong hi lamza thangin thu anasaina choi chewai aman sa pawa hin ji a hi in thado brother and sister ti chu kasopi ho na thado sopi ho a hi theya hi le zomi ho support bol hi te ti hi chu zomi chu pi ham KUKI hi chu la zomi ho zong chu na tu ni a hi chiwa niaucha e topic ngova ilut masangova kaga seibe nom chu ahile tu ni a nammi pi te hon he deu chu status a jong kana koita in nam sunga lamkai ho hi amai sanuvi ahi lola ato ding dol atong ngam po ve ti a jong hi mi izat ham khat kampau ki he cho munchom choma social media ho di dia social media a hat ho di hi kinil pile ki zo lo hi ahin la hunglam kai vin kiti hen lang le koi macha alam kai ngap cha lo ding hi aji chu e ho nam sunga hi inam dinga thilpha I bol jong le ei do dal ding hi phabe pi hungleng do ki ji chu thilpha I bola hi jong le inama dinga pan ila jong le ei do ding tampi hung ei sumin siding ei kina api ding hi tampi hung ji hi chu hichi ahi za chu amasa apana kana sein
i leader ho hi hang san hen iti wa hi le hoi ta in god bolu hitin ki tho piu tin to sot no hitin na tu a jong hi KZC ho hi hil chet na khat ga nei le KZC hi tribe leader zo si pankhoma ki form hi chu a khuti a hi le hi chilai la a chu vai phei zo sin KZC chu support no hitin i leader khat azaw ta a hi le i leader dem sanga chu support no hitin hi chilang khu chilang ti lawa kalam kai pau hi chiwa zawa hi le ke ho jong ka bon chawa hi chiwa hi ka hi ve ti hi ke het no ngai zo hon jong hi tima a chu ka leader pau hi chiwa hi apana hi le ke ho jong hi chi support ka hi ve ti pa hi ki chin ta hi het no ngai tha do hon jong hi chi to bang ma chu i bol wa hi le chun tu nia ke boin ho hi lo di hi chu i piji nam til i leader ho i nam sung lam kai ho vai hop na pa chu isu boy thelo diu chu a hi wanga hi chi to banga eima sungjong ikisu tup zolo ji wa hi chi to bang thil so ho hi a hi ti hi het no anga in tu a jong hi igam inama dinga ipi organization phut kit no hitin atha khat sim kit no hitin panla kit jong lew hen ilam kai chu atha nei ding banga igat zolo wa at aman thilpha a het ho a hin po do theina dinga chu lungam ta apan ala theina dinga chu god ikibol theilo wa ikiven bit theilo wa ile eiho sung jenga jong hi chi to banga khat le khat target ikibol jing wa ile koi ham inam sunga lam kai nom ding koi ham chinga them hung ding do a inam pi hin lam kai ding hi chi I het no ngai tu ni a I leader ho amai saniti jong hi ga veleu chun manipur map hu ve win lang KUKI chate chen na I ho village na ho veleu chun tangkhul to ki cheng hel loi melong to ki cheng hel loi Mite to ki cheng hel loi hi ta hu hi chu a hi le tu ni a chu ilam kai ho vin Churchanpur a hi lo le kampo pi bo a hi lo le Ting pal bo ngai to hen lang pan la hen lang gali bol de he mi sa hin tong kha chu hitin pan la taw ti hen lang hele hi chilanga mi sa ho chu I to banga gen thei atu deu ham na hi chi ho chu ei milhamin ki gel phalo chu ai banga ilam kai ho in hi chi ho zo si chu amu phao hi chi a chu chamna sei ji wa hi le hi chilang ho ding gel na a chu chamna hin sim teng ole lam kai mai san lam kain thu sei ding dol a ki sei ngam poi ti a hi pan ilaw chu tu ni ai leader ho hang sanwen lang I bol di wo hetian lang tu ni ai hon I sei bang wa chu pan hin la jeng ta lew I mi isa I zat ham khat I gal mila ho chun I to banga gen thei to deu ham hi chi chu ngai a hi je a chu lam kai hin lungpi kenga lungpi thing ta vai hom a hi in a hi the a hi le eiho khat le khat zu khama a hi lo le drugs ne a khat le khat ikina wa eho sunga boina isim jing sang wa hi lam kai ho hi iti to sot deu ham ti pa zo hi gel lo han thil pha inam sunga so enten inam sung hi phateta ding det ding hi tu ni a jong hi hoita inam sunga ki boina ho tu ni banga lam ka ki boin ho chu velo chun abonwa kham sangen hungkin ajiu adi sanai ho hi Christian chate ka hi we itivin ahin la Sunday ni ta a hi kisidi iset a kham loading loi jong Sunday ni a khamo na hi cho I bol ji wa hi inam sung wa hi dam na theilo ai inamu adam theina dinga chu thilpha I bol ma sat no ngai ti jong hi avela kain sai kit hin tin tu hin I topping wa ga lut lawan Guwahati a KZC lam kai ho to hita chu Manipur CM pa anakimu to naw hi tu chunga hi kei lunggel khat seila ehon gal izo vikati no mai aji chu Manipur CM pa chun CM khat ka hi hungovin ken god na bol na winge ke ho gam sunga hung lut no vin ti hen lang ei ko lut lewang chu KUKI chate ei hem thlatai iti thewa hin a hin la hi chi chu ilam kai ho in zong a het na nang ho gam sunga ka hung lo dio hi nang zong ke ho gam sunga na hung ding na hung ngam lo ding a hin hi ji chun neutral Guwahati muna kimu to tin
ipiham na dei chu nangin jong sein ke hon jong ka dei sei nge ti a chu kimu to na amu aneyo a hi bowin koiman chamna hi ti khuti ti chu a sei lo ai na ki sei lo ding hi a hi nge mei te si am pa chun sei nan te hi jong le e ho leader ho jong angol a hi ta povin tu ni chan ge i leader ho in i gam in ama zo do na ho hi kz si jong i chan ham khana lung hang a hi in hi jong le kz si hi i het ma bang wa chu tu a executive member obi ho cheng ti lo wa hi adang koima hi ta chu adang ki form be lo hi zi a hi tha khuti ta nei lo hi ti hi avela ka sei hi ta chu KZC le CM pa aga ki mu to zo wa jong hi mei te ho jong lung hang lo hi lo pi chu lung hang wa i chan ham khana tu chunga CM tha pau jong na sata demo chu adem wa hong thuna jong chu airport na ko na media ki pui wa a zui wa hi ta chu CM pa chan ge ya hi media masanga thu a sei sao chu aki ho na wa chu EPP a sei wam a hi lo le I to bang thu a sei wam ti ho jong hi thu do na na neu chu a nei na wa jong chu hi chi mei te CM pan jong an sei chu la kein hi khat le khat trust deficit om ta in khat le khat kita san lo na igam sunga hi atam ta in hi ji chun kicham theina dinga chu khat le khat kita asan ma sat ngai ti hi kapodo ai ti hi chu apu do aban le KZ si hon jong igam sung inam sung boy na ho hi aban achal be lo na dingen pan law hi ti ho jong hi aseu hi chi to banga chu ki ho na ananeu khat langa jong alungel mei te si ampan jong alungel sei adei bang ki sei KZ si hon jong adei bang asei wa hi ta chu anaki ho hi chu a hi le hi chin na chunga jong KZ si hon jong thupon phata a ne yu hi chu hi chi leader ho to center hi hen akoi hi jong le ke holding he ti ting ole e ho hi it sei ding ham min pan galana ti jong hilo iki kum ji walwen thu hi I het chit masanga eima ngaidan thu seya inam pi til siet ding a hi lo le ho hello ho aza chom ma pui mang ding lungthim si gel theina deu hi chi to bang mindset in ei pau hi a hi the ai le kanami te ho idal ha deu hi inam igama dinga I leader ho pen pan ala over ki ho na ane wa hi le I khongai deu hi na khongai deu hi neu khat hi patient in ei ngai wa hi neu khat ilungu idie phot no wa leader akim ho chun I to banga thu a hin sevam I to bang thu a hin po wam ti pa hi inga u ngai hi khutilawa hapu iti wa min a thu sei do nai lawa in igin cha dan na I leader ho ingo jeng ji pau hi lamza thang ho pan la na ding be ma thil pha a hi in hi ji chun hi chi ho bol daw te ti hi ka sei do nom kinin KZC in press release a hin bol na wa mei te CM pa to akimu to na wa thu a hin seu so ka kimu to po vi jong a ti lo piu ka kimu to win pungsagi la apana hi meeting akinein pung khat le minute som li le nga lang meeting akito khomin khat le khat lungel share khom na akinein tu le tu a KUKI le tangkhul ho ke boy na chungchang jong aki polut nin a hi the ai le hi che ho jong hi aban achal be lo na dingin pan hin la in ti ho jong hi aki sein aban ki na chu KZC hon asei be na wa SOO leader ho jong hi aza za na ki sei ho a hi lawai le ngo na za chom ke bol ho jong hi control hin bol lovin aban le buffer zone jong hoita maintain ke bol na lai ding hi buffer zone hi tu le tu a kilado thelo ding hi aji chu gal ki chai nai lo hi chi gal a ki chai to ka a hi lo le ku ki cha ten political demand ke bol political settlement ki thum pa hi nipi to ka wa buffer zone hi niza pi win buffer zone wang hi su ke na ding su mang na ding lungel hinne hi win ti hi KZC langa kona phateta CM pa hi athumo mo hi chi zo wa chu CM pan jong thu asei kit na pa chu hi le khat kita sanding khat hi ta chu government
support bolding ti hi normal si thei na dinga to go ne yu hi ti hi CM pan jong a sei ti hi chu a hin la a conclusion a chaina a sei pau hi hoita a veleu chun meeting hi phateta ina ki bolin a ki chain a hin la hi chi meeting a hi I macha decision la na jong pon agreement sign ki bol ho jong ima a poi khat la khat ki mu to a hi bowe ti hi chu na a hoti a hi le chun ama ho Mite langa ko na wai khem chan chu Mite CM hita chu Mite represent hita chu a hi le KZC langa chu KUKI represent hita chu na KUKI langa chu KZC ho chu represent ga bol vai la ama ho chu KUKI te adinga chu CM ta bang hita chu I level chu hung sang hita chu a hi wanga tu ni a het team lo ho thu asilangena kainom ho hin azat zat ibolova eng sit na ne ho hin tunia KZC leader ho target na ding bova thu aseyu hi so a hi le Mite pan jong hi chi KZC thu sei ho hi phateta ngai lhah chu aman jong di asa chula aji chu Mite CM pa hi tu le tu a hi ami pi hon pressure aha ball pen chu ipiham tel IDPS ho hi agang thei pena more a cheng ho hi more a kinung le hen lang chuchan pura ho chuchan pura kinung le hen ti hi chu a hi le hi chewa hi KZ sin hi ngi ti jong le Mite ho chu igam sungu wa hung hen lang le lungmong a deu hina e hon jong tu ni a I hla deu hina a hinga I hoi deu hinam ti hi ga gel leu chun ama jong boy thoi na CM pan tu ni a Mite hon introduce a bol na thudo na anei na wa Mite CM pan a sei na khat na nal ka sa na khat cho hi le tu ni a hi IDPS hon ka kho a kinung le ta wing na ti win phalna na ping katin kinung le win na agat jong na hin pi wing katin na in mun chanu na in tha in katin a hi le hi chawa chu na chengam na di wem ti a thu sei na khat ana nei cho di hi chu tu ni a hi KUKI chate jong Manipur gam sunga na hung lut thei ta ve infal khopi sunga na inu na hung kin nong lo thei ta ve ga nong lo lew han chom khat lo ka boy na hung hen lang le cho cho adam do na di ve hi cho chu safe a hi thei na di ve a hi lo le center force in guard jong le center force in a chen sung sewa cho aga zo na di vem ti pa chu Mite CM pa thudo na anei na wa ana sei do khat hin adi ai tu a jong hi KUKI chaten Mite ho na gam na kama hung kenung le ta win kiti jong le chengam lo de we det zo lo ding hi ji chun a hi the a hi le tu ni a thu adi lo wa I hei ko yu wa a phalo langa ikila sang wa chu hi ta hi Mite CM khat to KUKI te adinga CM to banga level ki banga CSO ho agadin khom thei chu eiho dinga lopi na khat hi ti hi tunia kanami pi te hon he dewa hi ETM khana KZC phateta I sot no wa hi le tu chunga hi state CM khanin akimu pi a hi in akit teng le country PM khanin jong a hin ko ki na KUKI chate hita chu represent khat bo na hin sol thei ta wa hi le ipina dei hom ti hi a hin do bai ding a hi ta in hi ji chun a hi the a hi le kanami te ho eiho khat la khat hi ta hi ki eng bol po hi tin khat la khat hi tai ki tup to po hi tin innam igama dinga ilam kai ho in pan a hin la wa inam a zo do lo na wa hi le ipiham tu ni ai ki phin jiu na hi chi chu a hi amasa MLA ho chungchang neu chaga sei lo han popular government a hin join wa deputy na sana hin kela wa hi le hi che ho bon I ma cha ki sei thei lo wa tu chunga CM pa tho ki mu to je a in hal ha pi ki go ki ti ho chu hoi chi zo chun na zo hoi chi zo cho hal ha dinga lom ham hoi ta a ge lovin hi je a hi ka sei ji ai inam sungo wa hi kilung to o hi ten inam pi hi heart hen iti wa hi le tunia thal choi ho a hi la wa hi le inam sunga kei thune inge ti ho sumang phot lew hen inam sungo hi aji hong ding ai mi pi
thu nei na hung thei ta hen lang le inam sung igam sung gen thei na ho hi lo ding hi ti zong hi ka sei do no men hi tu a zong hi news za chom ga ve lo chun KUKI ho ta tang hul ho ikina na chung wa hi mi khen khanin azat chom se ya naga pumpi kido pi ding dan azat chom nga lin ta hin kai go a thu sei loi zong tampi yu movin hi chi ho zong hi a hi the ya hi le ilam kai ho hin a hi thei chana village level a na ho level a chai do ding a thu hi ha sao sa lo ding community level a hi lo vai le nga phunglin ta na ti chu naga ti a hi naga pumpi ho ma hi gal bolding a hi poi ti hi chu hi ji chun tu a hi tang hul ho I to banga so se jong leo tang hul level bo wa bolding a hi in hi ta chu naga pumpi kiloi khom na naga le na kho theilo ho hi chu ho na san ge igamin pha wa iga to kha pau hi adi thei poi hi ji chun tang hul level bo wa chai do ding hi ti pa hi lungel nei a hi win tu a jong hi kanami te ho ichi the wa ngai mi pi ho jong ikiven je mo ngai thu a boy iti wa hi le hi chi wa chu a boy lo na dinga chu iti pan la ding ham a boy a hi le iti ki ven ding ham hi chi pa hi he thiam mo ngai hi chi he thiam lo lai se wa hi inam sunga ilam kai ho jong koiman izapi po vintin eiho na sanin ilam kai iki tha go na wa hi la koi ham tu nia inam sunga achinga them hungleng do a inam sunga keilam kai nge tia panhin langam ding koi macha im lo de wa hi chi lam kai khanin igam ina ma dinga pan ahin la thilpa chom khat ahin bol ting le to sot ta sanga hita iki eng bol ji tiangole lamza thang banga chu mi le thang to ma ni chu ho zo chu su mang na ding inam hat lo na ding zo hi lungel anei the wa hi ti pa hi mi pi hon he thiemo angai ti chu deisa na kain sai a hin mi tampin KZ sile Manipur CM pa kimo to na chunga hi a hi lo lang ta thu sei win inam sunga khat ki to mo na thei khat ki vet dana thei a thu sei win tu le tu a hi thei chana ki su mo hitin igam ina ma dinga pan la ho zo hi iti to sot no wa iti ki su ha no wa iti I chen khom pi ho hin ilam kai ho hi ipilang panga ki bol hen lang le eiza pi theidem ilam kai ho hi respect anei theina ding zo a hi nam mi pi te hin iti pan ila diu ham ti zo hi igelo angai ti hi ka sei do no men tunia KZC ki ti hi phunglam kai a hi lawa hi le nga ama tribe sunga boba lam kai ki leng a hi po in tribe zo si leader zo si ki la khoma panla a hi win hizi chun a hi thei a hi le kanam mi te ho hoi ta pan simu hitin adi se na KUKI pom ho zo sin kingap na thei khat hi sim do lew hen tu ni a chen khom piu ki sim thu organization hon jong ei noi si lo de wa hi a hin la I hi na pau isu ha thei lo je wa hi tu ni a hi koi chu koi ham ti jong ke he thei lo hi ta chu inam igam ha sap na thei email man pan ala thei na dinga pan langen tampi ki kha hi ji chun inam sunga kingap na thei det ta khat hi isiam angai tu ni a agam kai a min ja chom ho jong ding khom hi ti amasalaya isei wa chu KUKI thing noi ho mong khatna min khatna khom thei hi lo ham a hi lo le khatna khom hen lang hi le ipt ham ti a hi question I bol jing wa hin la 2023 apana gal hin nei even hi chi gal hin nei wa jong hi CSO leader za chom I sim do oven hi chi ho tu ni chan ge idin khom thei ta wam khatna idin khom wam ki ge lovin na thing noi ho bo I oi mo chu thing noi ho ma hi chi group jong e tam wal ve itiu a hi le hi chi ba dem na nei ho CSO leader tu ni a mun choma lamkai HTC na HTC a hi in KUKI in p a hi in a hi lawa hi le ko tu a hi in
ITLF a hi in hi che ho si khanai din khom thei vam ipi bola nakiloi khom naw tu nia hi che hon jong na su mangam lo ham tu nia KNF KNA tia imin vo ho kum som thum lang an ding hi ta cho kum som thum lang an ding ho i oi mo thei wa hi le tu nai cha hung ki form do i gal boy ji a i chan ham khana pan hin la ho HTC hi hen na HTC zo masanga pa na umahi ho pui a hi le ITLF zong masanga pa na umahi ko tu chung gala hung ki form do a hi zong le KUKI chaten hi chi kum som thum langa hung ki form do ho khatna na khom po ve ti ben a hi le tu nia thal choi lawa mi pi thalhenga lam kai dinga hung ki phu do CSO leader CSO organization ho khatna na khom ta wa ki gelovin e ho nam sung hi zongin ama to ki vet lovin zong aloi to khat anui sat ni ti to bang tai ma chu iu mo hi chu hi chi ra sap naw chu to kangpo pi district nga hi chi organization a hi lo la KZC branch tingno pala KZC branch tiutin KZC chu mun tina branch koi hi tin khana khom lew hen koi ham hat lo ding koi ham mi za pi lo ding koi ham i organization za lo wa ding eiho na sanin jong ki za le ipi bola chu email ma ho na za lo ding tu ni a kiloi khom na ho eiho na sanin jong hi ta hi khat la khat target ki bol wa min i khel wa min za chum mai kiloi khom wa za na khat cha jong ki nei lo chu iti email ma ho wen aza pi thei ding ham ti hi iki ge lo ngai tu ni a CSO leader ho phateta pankhom hoitin min khana khom thei lo han tu ni a inam se pai ho i oi mo lo di wai in i ho bung ho i oi mo thei lo di wai a hin la hi chi wa khatna i hung khom mo wa i hung khom zo ting le i oi mo la oi mo ti na i oi mo thei wa hi tai a hin la CSO leader ho jing jong tu ni chan ge a vel izan ham khat ki saitan khatna jong ki khom thei lo chun a koi organization pen chu i oi mo ki no hi chi hi iki gel thau angai ti chu ka sei do nom hin tin i het thiam deu ka ta sanin KZC le Mite si ampa ki mu to na a hi I macha agreement sign jong pon I macha hi chi resolution ding a hi ti a thu sei na jong pon a hin la KUKI chaten ka demand political solution to ka buffer zone ding a hi ti a aman adei da na sein mei te ten jong adei da na seivin ama ngai dan chi hi ta chu ngai hla na anane wa anato khom a hi bo ve ti chu he them na diwa tu ni KUKI news mangcha thu in sei wa hin he them deu ka ta sanin tu ni KUKI news in ve a hin ngai hla ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bu jing taw hen